titiang. Pinirien titiang terang pangastung kare panganjali. Om Swastiastu. Dane perpemirsa sesamian senewang yang titiang kusin titiang minekadi surian titiang makasami sanele daun kinendun titiang wen mangke titiang sakit dulu drama gong sancayo duitu rauh tangkel rengjang ide dana sesamian kumanti de titiang ayat ngatur solakan sane merupa drama gong nekalan ada pertonton sesamian parinek cerita senaturang tijang ringjang itu sesamian menawi sesambung kasura ngetau dan dios mamitekan gente wisese sapuna pedaging cerita ni punike ledang arse de dane sesamian yak yang mare jebol de dane sesamian mustikannya nih ring persejane sang wikan widade resi jronen dramago agung yati pengunsur titiang makane de dane sesamian ledang kingu cening titiang wara-wara bersat-sat titi mana dan tuh titiang berkali titiang marjang ring terinikan drama gong aler nenten lali titiang unsur gengernes nampure lamakannya pertonton sesamian leda ugi ngampre yang kesecepan titiang tuanin sinah janten senema kue aja terilang rangkung antuk titiang aturang daging ceritanya malah jebos liantukan cerita senaturang titiang ring jangan dana sesamian kuya mendasar untuk sejarah, kuya mendasar untuk babat, wanta kekawian. Kepada kumadik, mang dewa dan asung kertolen nugrah hidus yang pramusese lamangan titiang. Dikali, dane perkontok sesamian mangukin dirgayu se, neto dan inggih. Pardar si kesesamian sana kesumayang titiang. Wanta kasapun purwakan yang atur titiang. Maka bubut titiang aturang pramo santi om santi om
Matur sisip Ratu Agung. Doning sida newek titiang nikahin Cukuri Dewa tangkil. Memanah titiang angin Cukuri Dewa ngayah ring puri. Menawi wenten sisip pemargin titiang. Durus mawacana Ratu Agung. Pamanano. Sing adalah ni patut sanang bosang lah tekening paman. Yan pariunukan penangkilan paman depang teh hajanian. Rasa tanada sisip yang kepikayun benlah. Utamaning pariunukan prajuru di desa-pradesa sida tangkil diajang gelah. Muni ngayang saren taun tan manut dadi pumargi ni carane subeliwat. Paman ikinlah nyelahin ke desa-pradesa. Kengken unduk paman nyelahin subuh sida mekejang ban paman nyelahin. Matur sisik Ratu Agung. Kaweyaktianipun saking riyen wenten manah di tiang pacang uminganya. Dene ngajirih manah di tiang mangken enten Cukuri Dewa salit arsa. Rumasa pemerih dewek di tiang ngayah Mas Ageng mangken dewek di tiang suwecanin Cukuri Dewa. Doning sangkaning Cukuri Dewa mangkin wenten wacana sapunika. Menawi puniki galah becik di tiang uningaya ngaturing Cukuri Dewa. Kaweyaktianipun wenten petengen yate juru raksa duwen Cukuri Dewa ring desa pradesa. Sampun sami ngaturang kajeroang ring lingih dane parakan Cukuri Dewa pelin titiang. Kuanten yen kemanah untuk titiang manut daging wacanan Cukuri Dewa. Kirang kuwentenan aturan dane rauh kepuri tan sios dane gumanti sane rusak. Pikayun dane ngayah ring Cukuri Dewa makueh duwen Cukuri Dewa lelep ring jeroan ring karang kepatihan. Misi mulan cara tur paman. Yanani kasinanggah kang juru raksa mulut wah belen pamane agung. Walau lantas di pelangan jani kapah tangkil kapuri yan sing utus gelah sima tan sido ya parak tangkil kapuri. Lugra. Nah ini sudah melahi agung tetap yakin. Lugro sisip di tiang riyen Ratu Agung lingsir paluwut Cokor Dewa. Dados sekadi nadak saro pisan. Mangne pengabeh deruwe makes sambi. Presida tangkil ring linggih paluwut Cokor Dewa. Nabi minang wenten pawecan. Yen rohang di tiang pemato. Duanin sampun puput wilangan deruwe. Duk purnamone sane sampun lintang. Nabi minang wenten pawecan doang. Paman Agung. Misi mulan cara tur paman. Yen unduk kekertaning jagat kalih paruman subuh sido pragat ban paman ngraosan duk purnamone subeliwat. Awenan gelah gegeson ngutus paman pangsida parek diajang buka jani. Ni sangkane ngatur wang jero muang rencang-rencang gelah pada ajak mekjang. Turmaning prajuru di desa-pradesa sida tangkil diajang gelah. Muni ngayang tan manut tadi pemargine carane subeliwat. Nah yan depang tehane subeliwat nyen paman. Jelek arasa pemupone dicari nguang di pedegalan sida jangkop muang atepin. Tapi kayun benglah jani di subuh pada nikal pemupon dicari arasa tan sida jangkop turmaning wewangunan sing ada pragat kengken unduk pamaning hitungan paduenan gelah. Medageng pisan yukti sekadi pawecan deruwe. Duanin titiang pinaka juru raksa deruwe. Sami petengan deruwe. Penyakap deruwe di kering desa pardesa. Sami sampun ngaturang ring dewek titiang. Eri sampun mapu boleh kering karang kepat. Sami sampun ngaturang titiang kepat. Wenten mane iri kuring karang kepatihan. Kengken paman. Di subane sida jangkop mapunuh di karang kepatihan.
Mekejang sebuah orang paman mai kepuri Surya Kencana. Inggih. Maka sami satu katur pergi ke puri. Pemekas pamanano. Paman utus gelah ngilohin ke desa pro desa. Kengken hunduk pamane, kengken pejalan pamane. Nawagang matur sisik mamitang lugra di tiang Ratu Duagung. Kemana hantuk di tiang tan presiden makueh di tiang matur. Mangga patah pebilangan daging ngatur dane reng ngatur di tiang reng linge cukuri dewa. Yan wantah kelingian atur pawungun di tiang becik daukin sami. Petengan yate juru raksa duen cukuri dewa. Mangga sida sami nangkil ngepuriang. Mepuwilang raris. Iring dane parakan cukup belin di tiang. Yan sampun jangkap siki patah pewilanganipun makasami. Kemana hantuk di tiang menawi sayan makueh penelas cukuri dewa reng puri. Dikayunin atur di tiang Ratu. Kengken paman. Paman medap nemuang juru raksa kelawan penyakap. Pang sida nunggil bobosan diri diajeng. Itu hidup paman. Madaging kadih pawacanan cukuri dewa. Makin dumun sisipit yang rein Ratu Duagung ning sira. Kengken tono. Mirip subemput, mirip koping anome. Kengken natur wakin busan. Ring-lingi hidup anak kelinsir. Mekejang. Penyakap idone. Ring desa para desa supengaturang marap kabin beli. Di subane mau pupul di karang kepaten bini. Mekejang subah turun wakil mai kepuri. Dijobuin sing sale. Dongano mau pengatur lagi hidup anak kelinsir. Lakar nedunang. Petengan idone. Ring desa para desa. Ketuhnya tanome. Kemudian enggal salah tampi cara sesengah hake. Yen sing salah tampi. Yen ketua aturan nome. Yen sajan mula sadu ning kena beli ngaya. Apa takutin madungan? Wireh ne mandan makejang wanang ning mula sing pelut benyikut. Resep beli apa arin makejang atur beli maro. Makejang aturan di pertengahan juru raksa. Konden karon besi patuh makejang ja aturan beli kepuri. Biar mekejang tuan itu anak lisir. Apa pun lakan. Lakan ratu onli. Ini beli nah. Mirip beli subuh merasa kan pejalan beli jelek. Awanan beli jajah. Cara sesengakin negakin kedepanan tak jet beli berasang belus. Yen sajan mulu patuh hitungannya apa takutin ditukar kena sadutan dua becima betul dua becima betul yen ci ajak cang betul yen ci ajak cang maros sing kuang tutur sing kuang betul cai nuah nugur di tiang Ratu Duagung ning sir kengken paman di tiang sampun mewanti-wanti mempengat orang lagi palungut cokor dewa kemauan di amangan mangkin palunguh cokor dewa nentang lagi natur di tiang ini tampi di tiang tu datang ada yang malu paman gajak paman salah tampi di pelangan cenggelas yang ngelingihin natur paman kena hang malu sekolah kene nya no. Mare ka tampi ni natur anom ring lingi hidup Duagung disir don den cai kenal don den cai liang di tamun adani Den munyi blok pesuang beli. Apa bakal menusa hidup suka duka laro pati. Dijo ada jelema kenal sai-sai. Yen kedek sai-sai buduh ada nina kena. Sebat sai-sai masih patuh. Do beli nuturang mulu bakal tiang hidup. nah tampi cai kenun dak cinua Ratu Duagung. Ini ke puniki yukti jerikin di tiang ngawahanan. Sedurung saking cukuri dewa ngawawanin mawacana. Yukti nenten purun di tiang uning ayang kuantan. Mamitang lugra matur sisip banget di tiang ring cukuri dewa. Kepatut nenten wenten pitungkas di tiang ring ajang pepahaman kadimangkin. Saat maka di tiang nenten ngardinen lingih cukuri dewa ngen di tiang kuantan. Menawi kadiangan yang lawe mungkung di tiang mecelaban Ratu Duagung. Telah sang di tiang uning ayang pun napisane panggoken di tiang. Napisane piragen di tiang. man kengken apa ni sida tepukan paman Ratu Duagung.
Cukuri dewa pawikan ngajangin panjang. Patah suwecane sane lungsuh titiang ring sane tunas dane. Dados tan kemana untuk titiang Ratu Duakung. Kuen tenan dane ring jeroan. Mangdone tan para sangge atur titiang radang linggih cukuri dewa. Rumase luweh banget ring linggih. Yato putra-putran cukuri dewa ring puri. Punika cukuri dewa mikayune ninek kawibukan kawirian. Punapi malih ring dewek titiang. Pamanano. Rumekejang subuh sida bakat ban paman nyelahin. Manut tekene ngatur paman, sida lantas melah di karang kepatian. Bunga pianak niago nganggo luwehan tekene putran gelah. Dijalih sejabut duen gelah kelinyokang. Kadirasa pican gelah patuh tekene paman yakto pengabeh inggih pada jak mekejang. Nangda nenten langkungan atur titiang punika cukuri dewa mikayune. Nah yen pariuna kene lan ben dipuri bawasang. Inggih. Janji melali ngajai beli ngurah batu lepang kene jobat nih yuyu ben mani aja melalinya nyak itu berangga ben mani antosang beli di pertigaannya jam sio wih ngeseksak pesemohon jam 6 bakamu kanti bakal lingsir jam 1 si ada nyendek kau janji gong mau leh ijo ya laku beli ngurah kanti semut dong mana sengenang-ngena polon. Aduh, nih beli ngurah dekat dah. Beli ngurah, main, beli ngurah, main. Seng juari, be, ngasong rumah, aja yang seng rumah, pulau yang seng galak. Mai baju. Mumpung nananya nih semua. Kada nak beli murah macam pleng. Beli murah basang gede. Woi. Aing liang san bayun cene. Aing kenal cene tamangan jani. Mirip cai subang sap. Subang sap mirip cai menyamong ajak dia wak ini. No. Yen subuh sangkaning cai. Ngentungang waki di peparuman, tampil waki teng basing. Mirip cai subang sap menyamong ajak dia wak ini. Mau kawitan bareng, mau ketih bumbung waki ngajak cai. No. Aji nak genggen nih. Nyan aja aji pedes nih. Mana kadi karang kebatian sakit bak tek. Ngaradak sing karuan dak kan. Nak genggen nih. Yuh. Tumben jani dadi aji angen. Ada jelema bani marap kapini tegak aja ni pinaku mau pati aku. Mirip ya iri kapini tegak aja ni. Siapa si Raji? Ayu pangawang. Aji anu mayune. Sat maka yang ngentungang dewek aja itu di peparuman pangtawang ayu. Oh, likan ya mawena aji pedeh kadi mangken. Bana aji anom. Rasa iri matok kereangan aji sapuni kaji. Rasa-rasa madukan polo naji ni ngajak bacin naji ni pangtawang ayu. Dan saja keketo madokong polo ngajak ke bacin ni dong amat ya pengit bon polo. Ratu dah jajom-majom keto kan. Nak
Tiang dokat pikir ji. Pana haji suge ngajak tiang dikirim ke arah pelatihan. Do mirip neri aken haji anom sapunika. Bener Bang Awang Ayu. Haji suge ne ulian kengken. Banteng tulang kerja keras pangidang tiang mepenganggo melah pangidang ajang dane luang-luang. Ulian megai kon ni ragaji. Dong udiang menyenakne sekaron-karon kat pedingang. Iri na di samping di keriro repot dekat pedingang. Kong se kebos bolongan. Yang penting iraga makan tidur bangun meju. Oh, sangat. Yang dokat pikir. Ning sore hayu pianak aji sinunggil pangawang sanyenayunuk aji nenyen yu Ini napi siapa napi puniki. apa mahawenan aji sugih di tamangan jani Man? sore druweni do anak kelingsir ning nyekang aji dini di karang kepatihan Waduh. Yen keto se korupsi ada ane to. Ona tet yang pengango melah-melah banaji memalang ji. Banaji ngenyeng doen ade ni dipuri. Yen kene uno elak katen tiang. Bocor tiang pengango melah-melah ne ulian tiang gelang aji nana. Nana kalau aji nana. Yen kanti tes banyak-banyak bajang-bajang timpal-timpal tiang nawang tiang pengango lian aji memalang. Ji kudo lekaten tiang aji. yu apa mahawenan aji melaksano buku kene bang sore sayang aji nebes keliwat mah pianak marap kabeh ning ayu lawas ayu kok kalian mati ben memen ayune pang presiden sanyen aji ngulur ini nrean ayune so kita arep ayu pang presidennya aji ngisenanya nih tuh mahawenan aji ngelarang dan madan asto dusto di kumene nyening Dong sampun ya. Sangkaning sayang aja ne keliwat mepianak tekening tiang. Tames ngetohang peti aja lakar ngaliang tiang kosugian. Inge, yen cara maling aja ne melaksana tiang nengangen. Saat maka milu tiang dari maling gitu. Makin sapa napi kayu aja. Penenten kantos ketangohang daya aja ne sapa nikiring dan akilingsir. Yen kanti dan wagong ning daya aja sapa niki. Aji ngajak tiang sinak kepat gantung di kering alun-alun ji. kene nih yen tuah dadi de haji peminat ayu ne petang jani ayu lakar ajak di luas kemu ke tengah alas nih Tengah lemang mangken. bener Aduh, ada gaya. Biang petang-petang kalah asal. Masih selon hujan. Bangko ada sama macan udah. Apa? yen sing aja melaksana buku kene Buen bidan aji presiden lakar ngwalosan sakit aden aji ne marep kapin ngaji anu mayune Sayuk di. aji lakar tangkil kapin ndang burun aji du dengan alas ning Inge wau di tiang inget. Inge. Sapu napi japa margin aja jangan ngiring, margin ngiring. ning Apa tuh? ning Apa tuh? Apa tuh cekolak-cekolak nih? Nih subuh cirin alas dahat madur gamu ning liu munyin kumatat kumicet ini di tengah alas Yang yang mani ji. jalan Nang misi kapal kete Nang udang misi ngisi bangsiang bra Haji dah nak melayu nanti aku tak aja lah ya. Dia jalan lah. Haji main je main. Oh, main le limo aja dia. Angon kino nyile lima Tekap je kerja. Banyak campur aja di atas ah. Aduh apa? Haji bojong aduh. Bojong haji bojong haji. Woi Nang udah ngaji orang ayu bojo Waduh ada menyen bojong aku ya kalau ada zamannya. Yo Jangan pun
kan nyali. Liu munyin burone, munyin satone dan galak-galak ini tengah nalas. Yuk, Ya, lagi yakin. kenapa nih kaji? Nih sebenarnya di madan gua mayo pangkawang ayu. Ini aja lakar ngerodano, lakar mesi kang hidup aja nih. Apa dane abdi yang aja pang presiden ke pangguhnya nih. Sampun nang suwe je tiang tan bani je. Dulu sang tiang nyantos aja deki. Lalu ulang dini. Je mai je. Je. Aji. Rồi aji ngaragap itu raga caplok kan ini kalseng tawanya. Aduh, aji. Nenang melango yo. Hollywood bikin dia maya kaya. Aduh, waktu nanak pateking curiya kencana. Aduh, ingin titiang sangka satu patik tuh, curiya kencana kok. Orang kena maki bodoh, biporaya tanya ring. Apa? Ane kan suara karyan. Tadi ada kita datang, wara wantarin dua mai. Upadak kelawan ni pun. Wara kena ditini bukta power. Nawag titiang sangkalo sakti. Napi mahawin nanti tiang ring tengah yang ngeladri. Tangkil mereka ke gomayo. Duanin wenton sane rahat jadi tunas titiang ring linggih sangkalo sakti. Dados neme mangkin titiang ngemanguhin kadukitan. Winton jatmu purun ring tegak titiang pinaku mahapati aku. Jatmu nepuni kenenten winton tios. Wanta haden titiang ipun yanom sakala sakti. Saat mako ipun ngeberberan kejelekan titiang. Ring lingih dua guling sewe kering surya bencana. Ori wawut kadengar sadur. Buang-buangin surya kan kan. Loh, inggih titiang. Ayo kita cuma nangkai. Buang kibun deh. Biporaya manying marwandan ngangat siriran. Uri campur ni pun deh manying. Ati ngarap deh. Aluhan etian rangjanu. Tidak den. Ati, watek gengan ati. Ya. Ide sangkala sakti lakar mecelap marap kapeneng dewe ayuna. Mecelap marap kapenu kodan aji neneng. Kamu celap setiange. Bener. Bi. Omong to kedene. Dan mencelap setiake celap ngomong kana. Sing nyanang ayu jejo. Sudah subang ngelaran mayo nih. Ngidang pemasok mai. Bener. Nge
Nayat nyobo kita mang. Aduh. Umuannya je tidak jauh. Ayo.